Maya pabeni kaya katamongan po. Ini po alduang Martis, siya piningi kaliman ng Domingo ning Kwaresma. Kaniting banala kapag masusyan, iabiatala po ka rin kaya katamong panalangin, dig makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan, dari pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya sa Lalila, Karen Kiambao, pamilya ng Romulo at Doris Almario. Para king espesyal ay intensyones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Mercy Fel Arce, pamilya ng Yolanda Ramos, Catherine Paldeng, Ani Razon, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Trina Yazon, pamilya ng Maria Faye Martinez, Bernadette Aguilar, Sofia Milen Parungaw, Ann Paulette Malang, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitui, Rica D. Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Michael at Nida Urhico, pamilya ng William Russell Malang, Mary Jean Chongson, James, Rose, Angel, pamilya ng Renato Santos, pamilya ng Eduardo Miranda, Fred Cabalya, para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Padre Jesus Layug Jr., Cecilia Kiambao, J. De Asis, Corazon Gloriani, Jesus Navarro, Emilio Guevara, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Lani Ocampo, Lolita Obra Balboa, Doktora April Helen Gozun, Ana Benitez, Dick Ong, Lucila Mago Nagit, Maria Nicolay Rose Santos, Alfroyd Nathaniel Flores, Lynette Miranda, pamilya ng Elizabeth de Ramas, pamilya ng Rufino Bahakan, Leticia Sunga, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king alanganggang kapaynawan, daring kapatadtamong mayang nabie, di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Julio Velasco Jr., General Amado de Mata, Alegria Miranda, Emmanuel de Jesus, Jose Ginto Sr., Danilo Canlas, Fe Baluyot, Doktora Lilia Cabrera, Nicolas Dabu, Oliva Viray, Lilia Valencia, Luis Sanchez, Clyde Hago On, Bienvenido Nagit Sr., Teresita Castro, Jesus, Esperanza Molina, Remedios Soliven, Feli Villanueva, Onofre Villanueva Sr., Ian Nicole David, Lorenzo Tayag, Jesus Francisco, Pasensya Balmeo, Flor Balingit Payad, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang alanang makaganakapa karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kiyakatamu laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miyapektuan kaniting coronavirus.
para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners. Manalig ka, king Ginoo, emo painan ning loob mo, at eka tatakot. Kilagyo ng ipa, po ni anak, ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manatili kay kayo. At kaya kaante mo rin. Tala nga tangin ni kang Kristo at aduan tamo ing kapatawaran na para karing kaya katang kasalanan, bata maging karapat dapat pagmasusi, karing banal na misteryo. Magkumpisal ko king Dios. Amay payang totoo at kaya kayo kapatad, uli mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nita, ipaniga po ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang anghel, ampon santo, at kaya kayo kapatad, inipanalain niyo ko king Diyos sa ginuta mo. In Dios sa may payang tuto, pakaluluwa na katamo, at yung pakapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbiye alananga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, sopan mo keng tupad, king kang kaburian, ban mo nila dia ang iglesia mo, at lalo maging tapat king pamanyuyo keka. Itiadwan mi king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyat, magari, ikambemo, ating banal na espiritu, metong mo kimpanga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibat king libro ding bilang. Mekola king bundok ning Hor ding Israelita, tintunan de ing dalan papunta king dagat daring timbu, panalis siyan de ing Edom. Dapot may nipla ring Israelita, king pamaglakbera. Inya migsalita lang laban king Diyos at kang Moises. Leko mo kamiwari Ehipto, ban pamaten mo ketiking disyerto, nung alang pamangan at danom. Sinawa na kami kaniting alang kwentang pamangan. Inya peparalayang kamandagan na ubingan ng Ginoo, at penuktok dala ring Israelita. Dakala mo rin ding mete karela. Inya lepitan de ring Israelita y Moises at ngara. Moises, mikasala kami king Ginoo at keka, inya migsalita kaming laban king Ginoo at keka. Aduan mo king Ginoo, ing ilako na lasana, reting kamandagan aubingan. Inya menalangin niya'y Moises para karing tao, at nga nang may kibat ning Ginoo. Gawa kang ubingan at ang su, kay bat ibili me king metong asta, ban eya mate,
potang akit neng nininumang metuktok ubingan. Inya ginawa yang tangsong ubingan ni Moises at binili ne king metong asta. At eya mete ing ninumang metuktok ubingan, akamandagan, alinawe kaniting tangsong ubingan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing dalita mo pong pakibat, o Ginoo, mirasake ka, ing aklismi. Ulitan tayo po. O Ginoo, mirasake ka ing aklismi. Pakiramdaman mo sana, O Ginoo, ing panalangin ko. Mirasake ngarap mo, ing saup adwan ko. Emo ko sa lalakwan, ning atsuku king kaguluan. Saingsing ko keka sanang pakiramdaman, at potang keka mamaus ko, agad mo ko sanang pakibatan. O Ginoo, mirasake ka, ing aklismi. Pitakutan dering bansa ing lagyuning Ginoo, at ding sablang ari king yatu, pitakutan de ing upayana. Potang italakad ne pasibayo ning Ginoo ing Sion, ipakit na ing degulana. Saingsing daring misasakitan, kayang pakiramdaman, at karelang panalangin, kayang pansingan. O Ginoo, mirasake ka, ing aklismi. Isulat yu para karing daratang alahi, ing depat ning Ginoo. Ban pati ding epamibayet, munyelang kapuryan king Ginoo. Karin ketang sangtuaryo na banwa, ing Ginoo tinandoya, iba't banwa ing yatu linaweya, ing singsing ding makasukol dimdam na, at ding miyatulan mate, gewa na lang malaya. O Ginoo, mirasake ka, ing aklismi. Talakad tapungin ban parangalan ning maya pabalita. Ligayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ligayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginoong Jesus. Kita mo nga po. Ako ing suluning yato, ing tutuki ka nako, eya lumakad kindalumdum, nunemi ka suluyang babyebye. Ligayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ing Ginoo manatili ke kayo, At kekaante mo rin. pamamasa king mayap abalita, agpangkang sanwan, Ligaya keka o Ginoo. king panahon na ita, sinabi ng Jesus karing pariseyo, ako makoku, panintunan niyo ko, dapat mate kayo, king ke kayong kasalanan, kayo makapunta, ketang nung nukumunta. Nga ring Hudyo, magpakamateya kaya, iti kayaing sangkan nung bakit sinabi ng kayo makapunta, ketang nung nukumunta. May kibat si Jesus, ibat kayo keti sulip, ako ibat ko babo, ibat kayo king yatong iti, ako aliko. Inya sinabi ko kaya kayo, ing mate kayo, karing kasalanan nyo. Talagang mate kayo, karing kasalanan nyo, nung kayo maniwala, king ako pinya. Inya kitang dakang Esos, ninuwari ika. Pekibat ng Esos, ako itang sinabi ko na kaya kayo, manibat pa king kapupurmeruan. Dakal ko sukat sabihan, at atulan tungkol kay kayo. Dapat ing mitubod ka nako, tutuya, at ing dimdam ko kaya, yamo ing sasabihan ko king yato. Era ain tinjan, king magsalita ya karela tungkol king ipa.
Inya sinabi ng Yesus, potang ikawayo ning tinas ing anak ning tao, kani tayo abalo, king ako pinya. At ala kong daraptan king sarili kong upaya, nunay magsalita ko agpangking tiro na kanako ning ipa. Kaya beke ing mitubod kanako. Nako likwan dili-dili, uling daraptan kong parati, ing makaibye tula keya. Meniwalala ring dakal may karamdam karing bagay sinabi ng Jesus. Maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. At tatandaan ko pa po, bayo ko magumpisa, pasabi na po ngamong, ikitso po, medyo may dagulyayamong. So, po makatago na po may kapagmisa, magpapalit siya uling inabaya na po Father EJ, mag-anibersaryo ngeni, antimong pari, at po kanyang seminaryo yamong, uling kaklase na Father EJ. Nga po, at yung ngeni ka rin natako ing pekisabihan ng mayap, mag-pitch in para kaya ngening aldong iti. Anyway, at tatandaan pa po, inyang atsukupaking Jose Bilingad Memorial General Hospital, ang timong ophthalmic nurse, magobra, at yung kepong kaya beka rin na meto nga doktor, ophthalmologist, magsadya para king kayang kasal. Uling tutong kaluguran na itang doktora nga ay asawa na, may kasakit siya para girlfriend ne, abagin ng asawa, anya dininan ng regalo. Si Janing sarili na ninin doktor, medyo tabain niya. So physically, talagang mag-diet siya, mag-exercise siya, and more importantly, ang timong regalo kung kayang maging misis, leko na yung paman nyindi. Yung paman na garilyo, uli matalay ka po sindi. At ikuha na naman nagawa iti. Maging inya datang ng kasal na, maging slim niya, at pigmaragul na king maging asawa na, inigewa na, bang kanita tumulaya, ing kayang asawa. At agawa na naman, itang enesindi. At manibat kanita, ang gana po ngini, ining doktor ay ni matas na posisyon king AUF Medical Center. At hanggang ini sisindi. At hanggang ini amin tinipay tang physical na, biniro keped mi sa mapay ka dok, yan ako dugo, amo na dugong may kung biglang, ini may tabana na ako na naman na ako makanyan. So, imburi ko sabihan, ating bagay-bagay, potang ingsangkan, para kisarili mo, itama sa tinga bagay, agagawan mo, para kisarili mo, nune karingaliwa, andyang masakit siyang gawan, agagawame, para mo numabang ya, alwa mo ika, nune itang taong luluguran mo. Gawa na iti, nga ko po, uling yang burinang kapagnasan, uling ya ing makapagpasaya, kining kayang maging asawa. Kang Jesus man makanyan, gagawa na ing kaburyanan ning ipa, nanita, itang makaibiyetula at saya kaya. Makaibye saya at tula kaya. Inya sa ti Jesus mismo nga ng mga mano, ala kong daraptan king sarili kong upaya. Daraptan kong palagi itang makaibiyetula king iba. Gagawang kong parati itang makaibiyetula king kakong iba. Nano'y puntunan ng Ebanghelyo ngene, nung nano ing makaibye saya, king pakamalan, yang sukat tamong daptan, yang kekatamong gagawan. Nung nano ing makaibye saya, king pakamalan, yang sukat tamong daptan, yang kekatamong gagawan. Potang may kapag-abroad ya, ing meto nga tao, muna ng dilinggawan, ihapin ing panikwana ng ay dala ing mabilog ng pamilya, nung nuka rin niya minta. Ale, kay bat, petisyonan nala rin kayang pengari. Burinong pamatulan, pamasyal at panyali, kaya tangagyuna.
Nung nano ing makaibye, saya at tula karing kay katamong pakamalan, yang kay katamong daraptan at gagawan. Matwane po itatang ng Leslie, may gitning 80. Aldoldo, ing matwang tatang na, mamita yang pasalubong kaya. Inya dugoy Leslie, eya papalya. Aldoldo at inyang bibitbitan pasalubong para kang tatang na. Kaluwal na mag-effort sa pa talagang maninton pasalubong para kang tatang na. Uling mamitang pasalubong king kayang anak. Ating sakripisyo, pero agagawa mo para king kekang pakamalan. Para king kekang kaluguran. Itatang ng pedring at iimang lusing, matwanong pareho. Dinganam danganak, at tinong ang pamilyada, masalese na lang ang kabiyayan. Inawad dari tatang pedring at imang lusing, ing mulila balang Domingo, dinganak na. Oita, balang Domingo, maglutuyang pagtuan ni imang lusing. Alalang mintis mo muli ring anak da, kaya benalapa deng apuda. Kasayanan ning Domingo, karela. Magsakripisyo la ring anak, para karing pengarida. Agawa mo ini, nung isipan mo, luluguran mo, para karela. Agawa mo. Kapatad, ingipata mo nga tsubanwa. Ingipata mo nga tsubanwa, kapag nasana ing magbalik tamo lob kaya. Tumulaya at sayaya nung makapagbalik tamo lob kaya. Yasanang kay katamong gawan anting patutu na kaluguran tayapin ing apong Ginoo. Nung nano ing makaibiyesaya at tula king kay katamong pakamalan yang kay katamong daraptan at gagawan. Kaluguran tayo ba ing apong Ginoo? Pakamalan tayo ba ing apong Ginoo? O then, gawan tamo, ne? Adaptan tamo, itang mami etula at saya kingapong Ginoo. Lalo na ngayon panahuna ning Kwaresma. Palubne po ing Holy Week next week. Sana mo man apasaya taya at apatulan ingapong Ginoo kay katamong kaluguran at pakamalan. Amen. Kapatad, alang aliwang talapagligtas, ngunit mo yung ginutang Jesucristo. Tala nga ta kaya, para king kekatang kaligtasan, nga tamong manalangin, Ginoo mirasake ka ingaklismi. Ginoo mirasake ka ingaklismi. Ing krus ng Kristo, yaing pinili ning Diyos, anting kasangkapan, ban akamtan ing tagumpe, babo ning kasalanan. Tanggapan dengan sana ring sablang tao, karing karelang pibale-bale, at king karelang pamibye-bye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mirasake ka ingaklismi. I Kristo nga na, kaya beke ing mitubod ka na ako. Patnubayano sana ning Diyos, ding sablang pamuntok, ban patataganda ing katuliran panlipunan, at kapayapan king sala ng Kristo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mirasake ka ingaklismi. Dakala ring bisang salpantaya kang Kristong ating Diyos, ampong taong tutu. Balik na balang mateking kaharelang kasalanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mirasake ka ingaklismi. Ing belwan kang Kristo, ing suma ning tunay reliyon. Tunay tayo sanang abalo ing Diyos at ing kayang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mirasake ka ingaklismi. Tanggapan niya sana ning Diyos ing kapasalamatan darin pamisa, iulino sana king kayaya ng maligaya ring kapatad tamong mayang unabi, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo mirasake ka ingaklismi. Ngeni po adon taming sarilitang kapagnasan. Ginoong Hesus,
Tuturo mo kaya kami ing atika king ipa, king atika mi keka, at atika kaya kami. Akilala ra kasana at aluguran, ika mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamang daon, matanggap yara paning Dios, ipang mayupayang tuto. Tanggapan niya sa aning ginuiting daon, karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala at mabilog ng Santa Iglesia. O ginong mapamakalulu, darawon miya itingayin ning pamakikasundo, banketa patawaran mula ring kaya kaming kasalanan at antabayanan ding bali sa aming puso. Itinganadoan making kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliyak kay kayo, At kaya kaante mo yat rin, nayo ring puso yo. makayat nano king ginoo. Pasalamatan tayo ing ginuwa Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da parati at numan karinoy pa Dios king alananga at lubos mayupaya kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Ing pamaylasa ning kekang anak ninyesi kanan para ipasyag ning metoyato ing pamangabos karing sabla. Arapan ning kekang kamalan kulang laring amanong iapse ring kekeng dila para king lugod mong mayupaya ameyakit kapamilatan ning krus. King krus may bulalag ing kapatawaran karing tao. King krus migtagumpeya ing Kristong pinakura. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kay kaligaya, layon makyabe kingalang tok ng dampama miya kapurian keka, at ngaming sasabi. Banal, banal, banal ya ing ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmo ya ing banwa ting yato king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad siya ing daratang king lagyo ning ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibatani sa blang kabanalan, o dinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin ting espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayan mi dawon ko sang lub king pamaylasat kamatayan, kinuhaning tinape at pasalamat yakeka. Piraso na at binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye itihin ka na akong katawan ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batingapunan kinuhaning kalis, pasibayo ang pepasalamat keka, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan minom ko kaniti, itiing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggan tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, banketa mi patawaran na rin kasalanan,
Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyagtayang misteryo ning kasalpantayanan. Ginoo kapamilataning kay kang krus at pamabiyong mebye, linigtas mo kami. Ika, ing talapagligtas na ning yato. Inyang inigaganakan mo yoy pa, ing kamatayan at pamanyubli na mebye ning anak mo. Darawon miyak kay ting tinapin ing biye, ting kalis ang kaligtasan. Layon ming pasalamatang keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaka, darapan mo baan sumuyo keka. Mapakumabaming pagamwa mo, kingi kami nga sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nga tigmetong ning banal Espiritu. Ganakan may oy pay, Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yato, ban may ganap yakilugod, kabe ng Francisco, kay kaming Papa, at Florentino, kay kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang sublimye, at ding sablang mayang unabye, tanggapan mo sana, kimaligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit, kimbiye alanangga, baan kayabe ng Maria, ing Birhenin duning Diyos, kayabe na San Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol, at ding sablang santo, at inupat kimal mong kaburian, king kaya kabaning panahon, puryanda ka at paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong, kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ikpang mayupayang tuto. Kagam ng Espiritu Santo, pupuryanda kat parangalan manggaman, king alanangga. Amen. Ngini manalangin tamit mong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiruna, kaya katamo ning Ginoo. Ipami at siyo kabanwa, misamba niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo. Mi pamintuan ng lubo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi kingaldo-aldo, ibiya mo kaya kami kingaldo ngeni. Ampon ni patawad mo, kaya kami ring sala mi kaya ka. Antimpama matawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga imo kay paisawul king tukso, nunay kabos mo kami king marok. Amen. Ikabos mo kami, o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon may, bangking kasaupanin kaya kang pakalulo, parati kay mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristo ang kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mo sa balikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia. At umayapan may pon bilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman at iliya sa kapilanman kaya kayo. At kaya kaante mo rin. Ibakit tangin ni mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya ka. Kaya payapan po. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, ibiyem mo kaya kami ing kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos, niyo'y milalako kay kasalanan ng yato, nuwan na ring mayayaws kay ngapuna ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. At potang itasda na ako, babo ning yato, ilapit kula ka na ako, ring sablang tao, nga na ning Ginoo.
Siklaw tapo, King Horacio Imperata. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan ke kami, at meka kamater na karing dakal a tao. Adwan mingini keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat me ke kaming makaulo mong gamat, at ing takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin nila ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan da, iti ema kasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang anggang kapaynawan detang meyango na biye. Pagkala mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-abe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang mangailangan at pakalulu. Manano na sanang pauling masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamiltan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. E mo sana pisawili nga klis mi keka king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Rafael Arcangel, San Jose, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Talakad tap. Manalangin tamo. O lubos mayupayang Diyos, dating banal a misteryo, apakirakayan mi kaniting Eucharistia, gawan da kesanang karapat dapat magkamit king kalam ning banwa. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya kaanti mo rin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuwing ipating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daune na kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Magrasya at Diyos bengi po kay kawan. Magrasya pong Diyos kay kamong. Dahil po salamat.